Amahoro y'Imana bane namwe. Turi kuwa gatatu itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Ni umunsi w'169 w'umwaka. Iri mfasha ry'umunsi tugeze ku gice cya 382. Muri kumwe na Fulgence Mutabaruka. Turaganira ku ijambo rivuga ngo gira umutima unezerewe. Gira umutima unezerewe. Abantu benshi bagira ibintu byinshi bibabaza. Ugasanga umuntu afite intimba amaranye iminsi. Ugasanga umuntu afite agahinda kanze gushira. Yatewe n'isi, yatewe n'inshuti, yatewe n'abavandimwe. Umuntu afite igikomere cyanze gukira amaranye imyaka n'iyindi. Ariko ndikubwira ngo gira umutima unezerewe. Kuko kutagira umutima unezerewe bigira ingaruka zikomeye. Umva uko mu migani havuga igice cya 15 umurongo wa 13. Umutima unezerewe ukesha mu maso, ariko umutima ubabaye utera ubwihebe. Rero ukwiye kugira umutima unezerewe. Cisha amaso, urenza amaso ibyo ubona n'ibyakubabaje n'ibigutera agahinda, kuko akenshi biragira ingaruka zikomeye ku buzima bwawe, mu mibereho yawe. Gerageza ubirenza amaso, ubifate nk'ibidahari. Erega ntabwo ari wowe n'igikomere kirenze icy'abandi. Hari undi muntu wawe n'igikomere kirenze icyawe, niba afite uko wabyifashemo. Yahuye n'intambara n'ubukene n'akaga gakomeye, ariko ufite uko wabyitwayemo. Kandi ikindi gikomeye, reka nkubwire ngo amahoro ya Kristo akwiye kuganza muri wowe. N'ubundi ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 14:27 ubutumwa bwiza. Havuga ngo mbasigiye amahoro, nanjye ndayabahaye. Kandi akavuga ngo simba nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Amahoro ya Kristo aganze muri wowe. Rero umunsi wa none ishakemo umunezero, ubwira Imana ikongera umunezero, Imana ikugirire neza. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge, aryoshya aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhuya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera haruguru ya gare, ku Muhima hateganye na Hotel Okapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko